راوین بگومان گلک جاران کازم چویه ifade دایه evne جارا یکیه لی وی جاره دستی وی هاتبونه کلپچه کرن ifade یکش ریزه بود درباره فیلم کی ده بوش خو پش را آزاد جی کرن کارودان انوی که چبون در هنره کی سینمای دوی روشه ده تو ببی ifade یاوی ورگری بله هیچ داره وقتی تجی آماده پیکری کازم از یک جوان هنرمندان وان سینماگر و در هنران کرده کو اما سال چند جران ام بحثا بنچاف کرناوی دستگیر کرناوی دارازاوی یعنی سانسور کرنا فیلمی نوی دکن او پروسه بگوماج بو کازم جی بردوام دکه هینا این وقت تگوتی ویجاره به دست کلپچکری با ناوند پلیس هات وگاستن جبرکو ifade دویا بو بدا لی ایدی او پروسه بیا وای بر روادشت وان دمین داوین دا بتایبتی لسر چاند و هنر کردی گواش پچکی زیده بونه کنسرین کو تینا بطال کرن هجماره که زیده پرتوک تینا خدخه کرن هر وها لجبو فیلمان جی سانسور بردوام دکه پروسه کازم جی بوی آوایی بردوام دکه کازم از لنوا ترکیه به سینمای خواه به طرز و ستایل خواه گلکی پیشکتی و نافدار جی وانا جی هنک دو حب آفیشین فیلمی بینه گلک فیلم حتی نها کشاندنه بهتر جی به باهوز و زر کتبو روژه به البته به فیلم خواهیم دنجی د سردم که دا فیلمی که وقت باهوز کشانده بود برای 17 سالان اوانجی تفدا خلات نوینه کو ورگردنه د فستیوال جدا جدا دا فستیوال ناف دولتی دا ین خواجهی دا گلک خلات ورگردنه و ایدی سر قادا سینمایی وقت سینمایا کازم از ناوکه بیاویت ناس کرن لیتابی وی کیجی جبو دزگه امنی جبو از بیجم دادوری او پوستو سرکفتن پر تیر نکنن ها لوفیسا وینه کازم بخواجی گلمه اگر تو وردواری هیویدار دبیجه پیشی در باسی به دبیجه گلک جاران ام نوچه چه دکن کازم تید بنچاف کرن لیوی جاری دست وی کلپچه کرنه هنگی تو دکاری جمره بحث وی پروسه بکی هاتن مالی چاوت تو برن چما دست تا کلپچه کرن و سدم چبو بله گلک سپاس بری هرتشتی تلفونی من کرین گوتن ام گرک تبلیغاتی کی بدن ته جبویت ورا او کی سرکاتیا جاندارمیا قرقلی از بخاط چومی داری پاشی لینرینو گوتن گرک ام تو بگرن تو گرک ifade کی بدی من گو از ذکرم بخا بچم جی کو ifade اون جمره بیجن تبلیغات نهاتیه من از بچم گوتن نا ام گرک تب زوری ببن و دستی من کلپ چکرن و همجی لدربه İstanbul'u bun yani bir arabaki onun evki dadgehi hem de bende dadge hakim gereki 2 saatten man mahkeme başı zaten darzandın mahkeme taloku mehaya peşiya mekirin sezdaya adari ve be ditin mahkeme cerek. Dozger çepırsıl tecdakirin savcı. Yani de iddianame de burası cidden belki ambejin gori diroka sinema yetiştiğin komik inci yani mesela de ser filma zer doz vekirine evciles karaktera kudu filmde karakteri kudu filmde de lizeheye Jean le dersime le sukan digere le ser duvaran henek nivis hene ari nivisek işte emi hesabı berkin elvan bepirsin ve demi rojev evbiye demek wan nivisan diye yek hemu devlet teröristin yadın le dersime 1938'dan bi 10,000 Kurdin Alevi Ali devleta Türk bahatın kuştun işte kusan nivisiye ev tani evun yani ev vaka suç bekartinin de nav nivisede دخازنو جذب بدن نه هم فیلم کوتو سرتی دارزادن زر آفیشویل برمه هم جی باهوز لوی داره باهوز فیلم کی از بیشم یعنی دمک و اف سردم بود یعنی نهاب یا او فیلم نهاب بکشن بلکه تو بگرت ناجیش برکو باهوز فیلم کی سکتر بود بسا سردمی که دکر بسا از بیشم هن کسین کو دنوا پیشنگتیا رخصتنه که دکرن یعنی پیشنگتیا جوا که دکرن بحثا ویده که تو پروسه چوادی بینی یعنی دوان روزاندا او گواشن کور سر چاندو کلتور هنر کردی زیده بونه چه تاثیری لواده کن تو چواد نخینی بله یعنی راست نزدیکی از بیجیم 17-18 سال bu me bahos kışand
ez lê dinirim îro belku jî bêîmkan em bahoz bikişînin û li Tirkiye bidin nîşandan. Zer disa 10 sal berê me kişandibû, lê niha belku jî ew sahneyê wisa jî kişandin jî dijwartir e. Yani nakokiyekî pir mezin heye, yani em li bendê bûn ku hêdî meseleyê pirsgirêka Kurdan li Tirkiye mafê bingehîn yani bên qebûl kirin, lê em lê dinêrin ku roj bi roj dixwazin zêdetir zordariyê çê bikin, dixwazin mafekî li dest me tune wan jî bigirin yani. Belku mesela em bi gorî şertê xwe bi îmkanê xwe film çê dikin, dixwazin wê jî qut bikin yani bi rastî. Yani ew belku jî tişta zêdetir komîk jî ew nêzîkî mehe du sê mehene desthilatdarên Tirk jî qala biratiya gelên Kurd û Türk dikin, dibêjin 1000 salin em birane, em gereke vê biparêzin, rast e hinek tişt çêbûn lê em gereke li vê derbas bikin û tiştên nû çê bikin. Yani ez difikirim çawa biratiyekî çawa bibe ku film bên qedexe kirin, filmekî li ser Kurdan hatine kişandin bên qedexe kirin. Ji xwe belki em du sê kesin li Tirkiye weke derhenerên Kurd tên nasîn film çê dikin, dixwazin me bikin hepsê lê bi gelê Kurd re jî aşîtiyê çê bikin. Yani li vê derê bi rastî jî nizanim ew siyaseteke, ew dereweke, ew taktîkeke yan jî belku yan nayê fehm kirin bi rastî jî. Çend doz hene ku heta niha derheqê de berdewam dikin? Ya heta niha li ser ew nêzîkî 5 sal berê dozeke mezin çêkiribûn, ew 3 salan 4 salan dewam kir. Weka adil kontrol kişandibû min her heftê diçû saleke nîv min diçû îmza dida. Paşê berê li ser filma Ax tiştê wisa çêkiribûn gelek sal berê. Yani mesele ne ew jî ya zêdetir jî li ser filmê min sansür û zordarî heye. Yani mesela ew filma mina belku jî danzdemîne ez dikişînim niha wê mehê ez hêvî dikim bikeve vîzyonê heger ku meselek dernekeve. Lê li Tirkiye qet platformek, televîzyonek yani ew em dibêjin ana aqim li wê derê hêja filmek min nehatiye nîşandan. Yani nizanim bi rastî jî hebekî wê mirov ewk dike yani bihêvî belku jî dikişîne yani dişîne. Em bêjin derbasî be û gelekî spas hêviya ku filmên zêdetir jî bikişîne Kazım Öz û carekê din jî em jî liveke wiha ji bo Kazım Öz çê nekin ku em bêjin hatiye girtin yan jî hatiye destgîrkirin yan jî filmên wî hatine qedexe kirin û sansûr li ser hate danîn. Lê prose piçkî bi vî avayî berdewam dike. Di rojên pêş de diyar ew ê gelek nûçeyên din bi vî avayî derkevin ji ber ku li helwestek ku niha heye diyar ew ê demekê bidome. gelekî spas rawîn stêrk tu ji bajarê Stenbolê gelme bûyî.